روز بخیر بینندگان عزیز، نشر نوبتی سرخط خبرهاست تقدیمتان در صحبت امروز 22 اپریل در برابر دیگر موضوع اوید بازداشت امام خطیب نویه شومنصور با گمان سلفیه، افطار با مهاجران اخراج شونده در مرکز صخره و تظاهرات طرفداران نوالنی و دستگیر شدن صدها نفر در این رابطه معلومات میدیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده از هوای نامساعد در تاجیکستان هشدار داده است. کمیته میگوید در این روزها احتمال باران‌های شدید و طوفانی، برفریزی در منطقه‌های بلندکوه و آمدن سیل وجود دارد. هرچند در دوشنبه هوای دیروز و امروز ببارش بوده است، ولی در مناطق دیگر تاجیکستان بارانگری‌های سخت به مشاهده رسید. از جمله در نواری که به دستی رادیوی آزادی از کاربران آمد، دیده می شود که دیروز در نویه ترسونزاده ژوله بارید. کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که تا حد امکان احتیاطکار باشند و قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. مقامات تاجیک تصدیق کردند که امام خطیب مسجد نویه شومنصور دوشنبه بازداشت شده است. خبرگزاری رسمی خاور از قبل دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عبیدов با عضویت در حرکت ممنوع سلفیه متهم می شود. نظر عبیدов و پیوندان او هنوز دسترس نیست. ولی دیروز سامانه بامداد نوشت که عبدالحق عبیدov به خاطر سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دوملا حکمت الله دستگیر شده است. در خبرنامه رسمی آمده است همراه با امام خطیب با 4 ساکن دیگری شهر وحدت، شوخیف ابوذر، محمداللهیف عبدالله، ترکف عزیز و تبرف احمد خواجه دستگیر شدند. مقامات گفتند نسبت این نفران پرونده جنایتی آغاز گردیده است. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند. بعد چند ماه بسته بودن گذرگاه مرزی قلمه قروسو، مقامات تاجیک از باز شدن آن خبر دادند. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید الکی توسط گذرگاه نسبت همین دوره سال گذشته 131% بیشتر مال انتقال یافته است. طریق گذرگاه قلمه در ولایت مختار کوهستان بدخشان مال و کالای چین وارد می شود. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید چین ارزش بارکنی و بارفراری مال را پایین برده است. اگر قبلا برای برگردانیدن ماشین‌های خالی تا $4000 پرداخت می‌گردید، حالا این پول گرفته نمی‌شود. گذرگاه قلمه از ماه اکتبر سال گذشته بنابر خروج کووید 19 پورا بسته شده، باعث بند ماندن صدها ماشین بارکشان گشته بود. سفارت تاجیکستان میگوید با مساعدت آنها فردا 15 مهاجر تاجیکی بیش از 1 ماه در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در دهه صخر و نگاه داشته میشدند به وطن انتقال می‌یابند. کارمندان نمایندگی تاجیکستان در مسکو دیروز از این بازداشتگاه دیدن کرده در برابر رسانیدن غذا و لباس و دیگر مواد ضروری با شرایط تاجیکان آشنا شدند. به قول منبع فعلا در این مرکز 37 تاجیکستانی نگهداری میشوند. از این میان به 35 نفر آنها شناسنامه و شهادتنامه بازگشت به وطن تهیه شده است. برای تصدیق شخصیت 2 شهروندی که حجت‌های خود را گم کرده اند از جانب کارمندان مسئول خدمات کنسولی به تاجیکستان درخواست ارسال گردیده است. پاسپورت من دستم گرفتن. همین بیت چیشید مردم برد کردن در اتوبوس. منم گفتم در اونجا برد کردم، من فراموش کردم که پاسپورت من فرست میاد. ما رو در هر عددین تقسیم کردن. ما دیگه نتونستم داکیومنتوم یافته. با همین استاتیایی که میسول میتیم گفتن دپورت ندام. اگر نه این نموز نرفته. نه. مسئله من باید برنامه میرفت نشدی من. در بازداشتگاه موقتی صخر و شهر مسکو مهاجران نگهداری میشوند که با حقوق ویرانکنی ماموری متهمند. در گذشته حامیان حقوق گفته بودند هرچند رژیم این بازداشتگاه باید سبکتر باشد، ولی متاسفانه شرایط نگهداری در آن به لاگرهای استالینی شباهت دارد. پلیس روسیه در گوشه‌های مختلف این کشور بیش از 1700 نفر را برای اشتراک در جمع آمد طرفداران پیشوای زندانی مخالفین الکسی ناوالنی بازداشت نمود. ناوالنی با طلب معالجه هفته سیوم گرسنه‌نشینی دارد و طبق گزارش‌ها وضع سلامتی او بدتر شده است. جمع آمدگان رهایی او را طلب داشتند. گردهمایی هواداران ناوالنی همان وقتی شروع شد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پیام سالانه‌اش را ارائه کرد.
бо даъвати бунёди мубориза бо фасод ки зери раҳбарии Навалний қарор дорад, ҳазорҳо шаҳрванд аз Владивосток то Калининград ба кӯчаҳо баромаданд. бар пояи маълумоти сомонаи ОВД-Инфо дар саросари Русия беш аз 1700 нафар боздошт шуданд. Полис гирдиҳамоиҳоро иҳота намуда бо фарорасии шом ҷамъомадагонро боздошт мекард. нисфи боздоштшудаҳо дар шаҳри Санкт-Петербург буданд. гурӯҳи коршиносони Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 21 апрел изҳороте пахш намуда иброз дошт, ки вазъи Навалний боиси нигаронии ҷиддӣ мебошад. душанбе Тошкент омодагӣ ба сафари расмии Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон ба Тоҷикистонро оғоз карданд. бо ин ҳадаф дирӯз як ҳайати калони намояндагони ҳукумати Ӯзбекистон ба Душанбе омада ба таҳияи тарҳи санадҳое пардохтанд, ки пас аз сафари Шавкат Мирзиёев ба имзо мерасанд. дар ин бора Азия Плюс бо такя ба манбаи худ дар ҳукумат хабар медиҳад. сарвазири Тоҷикистон Қои Расулзода бо ҳамтои ӯзбекистонии худ Абдулло Орипов рӯзи 24 апрел дар Хуҷанд мулоқот карда доираи васеи ҳамкориҳои тарафайнро баррасӣ хоҳанд кард. интизор меравад, ки президенти Ӯзбекистон аз 10 то 12 июни имсол аз Душанбе боздид намояд. Бонки Миллии Тоҷикистон эълон кард, ки барои қонеъ кардани талаботи ширкатҳо бо асъори хориҷӣ ва нигоҳ доштани суботи молии кишвар дар бозор мудохилаи асъорӣ мекунад. Ҷамолиддин Нуралиев, муовини раиси Бонки Миллӣ, рӯзи 19 апрел дар як нишаст дар Душанбе ташкилоти қарзии молиявиро вазифадор кард талаботи муштариёнро бо пули хориҷӣ қонеъ намоянд. дар изҳороти Бонки Миллӣ гуфта мешавад, шахсони алоҳида ва ҳам ширкатҳо ҳам акнун метавонанд барои харидории пули хориҷӣ дар шакли ғайри нақдӣ ба бонку ташкилотҳои қарзӣ муроҷиат кунанд. ин дар ҳолест, ки қаблан бинобар камчинии доллари амрикоӣ дар Тоҷикистон бонкҳо ба як муштарӣ рӯзе то 100 ва ё 200 доллар мефурӯхтанд. таи ҳафтаҳои ахир тибқи қурби расмӣ 100 доллари амрикоӣ аз 1131 сомонӣ то ба 1132 сомонӣ боло рафт. дар бозори ғайрирасмӣ бошад барои 100 доллар то 1160 сомонӣ гуфта мешавад. як сарбози тоҷик барои фирор аз қисми низомӣ ва талоши дуздӣ аз озодӣ маҳрум гаштааст. прокуратураи генералӣ мегӯяд, аскари қатторӣ Кароматулло Буракзода моҳи октябри соли гузашта ба хизмат даъват шуда буд. ӯ 8 ноябр маҳалли хизматро дар қисми ҳарбии ноҳияи рӯдаки худсарона тарк кардааст. номбурда рӯзи 17 ноябр ба хонаи сокини деҳоти Истиқлоли ноҳияи рӯдакӣ ворид шуда аз он ҷо баъзе ашё ва маблағро медӯзад, аммо дар саҳни ҳавлӣ аз ҷониби соҳибхона ва ҳамсояҳо дастгир мешавад. додгоҳи ҳарбии Душанбе Буракзодаро ба 2 соли маҳрумият аз озодӣ маҳкум намуд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон 3 ноболиғ ва як ҷавони 19-соларо дар куштори як сокини 24-солаи ноҳияи рӯдакӣ муттаҳам медонад. ба гуфтаи вазорат 20 апрел як марди сокини шаҳри Душанбе ба милиса хабар додааст, ки ҳамон рӯз писари 24-солааш аз сӯи шахсони номаълум мавриди ҳамла қарор гирифтааст ва аз қафаси синааш зарби корд мехӯрад. дар натиҷа писараш ба ҳалокат мерасад. дар идомаи хабар омадааст, дар пай аз ҷониби кормандони милитсия бо изи гарм ноболиғони 13 ва 17 ва ҷавони 19-солаи сокинони ҷамоати шаҳраки навоботи ҳамин ноҳия бо гумони қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир гардиданд. бинандагони азиз, акнун бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки Миллӣ нархи 1 долларро имрӯз 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 58 дирам таъин кардааст. қурби рубли русӣ нисбати рӯзи гузашта каме тағйир кардааст. имрӯз нархи 1000 рубли русӣ 147 сомониву 20 дирам муқаррар шудааст, ки нисбати дирӯз 20 дирам бештар мебошад. дӯстони азиз, сархати хабарҳоро инҷо ба поён мебарам, аммо бо шумо хайру хушнам мекунам, зеро дар пеш барномаи ахбори озодӣ аз 3 соат пас. рӯзи хуш ва то мулоқоти навбатӣ.